Još jedno ukusno jelo koje se jednostavno i relativno brzo priprema. U jednu malo veću posudu stavljamo 450 g mlevenog goveđeg mesa i isto toliko mlevenog svinjskog mesa. Dodajemo 2 cela jaja u posudu, pa nakon toga sipamo začine. Dodajemo 1 kašičicu soli, pola kašičice mešanog začina, otprilike pola kašičice mlevenog bibera i pola kašičice muskatnog oraščića. Sada ćemo narendati 1 glavicu crnog luka. Ovo je bolje od seckanja jer će luk pustiti mnogo više tečnosti i bit će kao pasta. Nakon toga ćemo također narendati 3 češnja belog luka. Stavljamo to sve u posudu sa mesom. Sada uzimamo 3 kriške tost hleba i nožem sečemo ivice tako da nam ostane samo sredina. Hleb ćemo rukama podeliti na sitne komade i stavit ćemo ga u jedan duboki tanjir. U taj tanjir sa hlebom dodajemo nekih 80 ml mleka i hleb potapamo u to mleko. Izgnječite ga lepo viljuškom kako bi sav hleb bio natopljen. Dodajmo i ovaj hleb u posudu sa mesom i ostalim namirnicama. Zamolit ću vas da zapratite kanal ako vam se dopada recept i da kliknete na zvonce kako biste uvijek bili obavešteni kada bude objavljen novi recept. Hvala vam. Sada sve namirnice u posudi mešamo da se dobije lepa kompaktna smesa. Možete da mešate varjačom, a još bolje je da sve to uradite rukom, verovatno i lakše. Kada je smesa potpuno smiksana, krećemo sa pripremanjem ćuftice za prženje. Otprilike uzimajte smese za jednu supenu kašiku pa pravite male kuglice. Zagrejte malo ulje u tiganju i krećemo sa prženjem ćuftice. Pržite ih otprilike oko 4 minuta sa svih strana. Stavljajte pržene ćuftice na tanjir i pržite dalje, dok sve ne budu gotove. Kada su ćuftice gotove, idemo dalje. U tiganju kojem ste pržili ćuftice dodajte otprilike nekih 20 g maslaca. Rastopite ga na srednjoj vatri pa dodajte 3 kašike brašna. Pržite par minuta uz stalno mešanje varjača. Sada dodajte nekih 3-4 decilitra goveđeg buljona. Ako nemate spreman goveđi buljon, možete i zakuvati vodu sa jednom goveđom kockom za supu. A na kraju krajeva možete dodati samo toplu vodu. Nije isto naravno, ali poslužit će. Kuvajte ovo na srednjoj vatri nekoliko minuta dok ne zgusne do željene gustine, uz stalno mešanje varjača. Sada ćemo gotove ćuftice da sipamo u tiganj i da ostavimo da se sve zajedno krčka još nekih 7-8 minuta na srednjoj vatri. Nakon toga dodajemo 3-4 decilitra neutralne pavlake i krčkamo još nekoliko minuta. Nakon 5 minuta krčkanja dodajemo 1 vezu seckanog peršuna i naše jelo je gotovo. Servirajte ga i uživajte. Nadam se da će vam se dopasti toliko da ovaj kanal zasluži da ga zapratite i da mu date jedan like. Hvala vam na podršci i pozdrav do narednog recepta. A vi pogledajte još neki od recepata koje sam pripremio za vas. Hvala i pozdrav!